Kei te iti haere te hunga Māori e hoko whare ana. Kua kitea ina rima te kautau kua pahure, kua heke iho i te haurua o te hunga Māori kei te hoko whare. Ia e nei he hau whānua o te iwi Māori kei te noho ki o rātau a ke kāinga. Kei a Peata Melbourne nā whakamārama. E whānare ana i raro i te tuanui kotahi. Mō etahi whānau he pai tēnā. Mō etahi atu e kore tae te aha kei atu. All my children have done that. They've come home because they're struggling. If we can't achieve individually a house for ourselves, this is one way that we can come together and help each other. I nā tau ono te kau ki muri, he māma noiho mo te marea ki te hoko whare. 1967, I purchased my own house, and then we moved into another house in 1988. He oi, kōrereke i e nei wā. I feel I'm a pretty hard worker and I go for what I like doing. And and I'm still struggling in that, trying to be able to get a home for me and my grandchildren. Māori housing aspirations are worse now in 2014 than they were in 1960, 1970 and 1980. Kua kino ake mā te rima te kau ōrau i roto i nā tauranga. Hei tā tami here i pākino nei nā tikanga ōhanga o Roger Douglas ki te Māori i nā tauwaru te kau. When 44,000 Māori males made unemployed between 84 and 92, the ability to transition into new jobs and the new economy was very difficult. E whā te kautau ki mua, he maha tonu nā Māori kai te whiwhi tonu i nā utu iti mo te mahi. And state housing in the early days was a major influence in economic development in the country, where the state and local authorities entered the market and ensured that low-income peoples had the opportunity to get a house. That has to be done again. Mā te kaupapa hanga whare hapori o Tāmaki Makaurau i tae ai te hoko i tēnei whare e te whānau rauwhiro. Kei waenga i te toru ki te rimarau mano tāra te utu. Sonny's tupuna have lived here for years. His iwi, his hapu have lived here for many years. So for us coming back here, it's just wonderful. Less land, more houses on that land, and you're going to have to go up. And we're going to have to intensify to make the market work for low-income peoples to enter it at a reasonable rate. Mā reira pē e tae ai nā whānau pēnei nā rauwhiro, te whakatīnana i o rātau hiahia me te hoko whare. Kia ora! Peata Melbourne, te karere.